išlo. Opet majčam. Otvori, gdje ti je najveća kutija, moraš otvoriti kutiju, Ljubavi. Neka mi pomoć kutiju. Mama, možeš li mi pomoć, mama? Šta da ti pomognem? Da pakupim one moje stvari. Kaj te staviti u kesu, može? Može. Ja imam baby knija, imam baby. Pa stavi onu njenu kesu. Ali je to ne provodi. Good, you're not in the frame. Može neko? Ajde. Pa stavi onu njenu kesu. Puno smeća. Pipi! Da vidim ko je dobio poklon. Ko je ovo ovdje? Ja i dobija pravo. Ovo šato. Ja sam dobija Da pravo. vidi Ujko. A joj, šta ste dobili? Ja pravo tu maju. I Barbika ima. I ja Ajde, nabaci Ujke, pej. Bao! pravo faj. Ona je dobra. Mama. Ti Nata, jes? Nije. Milica, ajde Ujki na... pej! Hoće da ide u svoju kuću. Aha, pa što je ovo ovdje, vidi? Aj Milice, ti ujko otvorite tvoju kuću, Milice. Dođi ovdje, evo ti kuća, vidi. Nije, ona nije svoju još otvorila. Ide, jedna. Tamo svetkom. Gdje je tvoja sine? Ovdje, evo. Da ti Ujko otvori. Otvori Milice poklon. Da ti Ujko otvori. Dođi. Ujko ide, to je jedna, ne znam. Ućel Ujko. Ti ide. Strašno, izlazi svoju kuću. Ajde i ti svoju kuću, veliko to otvori. Kako je to sine? Moj to otvajat. Moja je. Ajde uzmi svoju kuću. Ja otvorim, ja. Bio, to je kuć. Šta je neki kuki? Evo ovo sine. Daj, tata, daj. Ajde da ti Ujko otvori kuć. Neće, ona hoće polana. Vidi, Ujko sad. To je kuki. To je kuki, ujko. Kuhinja. Kuki. Kolačić, kaže uvijek, ne razume uvijek engleski. Ne znam,